Biyag ti tao. Hello gagayam na imbag nga oras iti Tonggal Maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanen nga episode a drama ti Biyag ti Tao. Makablawam pay ti Dasalia Valdez family di Santa Maria Ilocos Sur from Valdez Carmelan. Kastamatan kini Conchita Agno from Hong Kong, ken Evelyn Calindas from Dubai. Kaya titayin tayo nga ruden denggan ti episode 357. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adto yo. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta. Jack pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo? Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulanan nga agtrab-trabaho ak dito'y balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman aktere ha. Ngam saan ang agwapo. Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo dahi tan Terry. Amo ka bulbulahan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango dahi ta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang, dayjay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapahawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Ta saan ka nataer. Iso nga ro ang mabay na nga agar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya ka may isa. Saan aday tati pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti dayjay na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak itinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansinak ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagaklat ta gwapo nga uray saan mat. Dagito ti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagtagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista santo. Dagaanganak ngamin, madam. Apay, awan na ingpis sa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijaya. Intad kun kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailit ngamin. Anya. Kat, apay nga rod, naka-lipstick kan naka-makeup ka. Katanda ka lang mat dito o nagtibalay.
Ay, kwa! Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't da ito nga amo kon. Manakipyang. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanyak, Terry. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing ka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam! No maibaw, ing ti matang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Terry. When, sir, tapno mapagserbian kayo anaimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Terry. Naiduma ka ngamin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Terry. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kiti na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumutlang ti ginatang ko ang 90s ko, sir. Pinapintas nak da iti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngam oray saan akas ta ti badong, talaga napintas ka, Terry. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagkaar ka. Thank you mat Terry. Ama, kuyugag ni Terry ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yo iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kun ka. Tultulungak laang mama. Ta mga no di na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisugan na kaday di ababaw na neti. Ha, ni mamamat. Tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak day ka. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan? Balasang ni Terry, baruak mat, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya? Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa? Awan dagas na, mama. Nagagat ni Terry, kan naasikaso, nasingpad. Kunak topay kat, podno ti atap ko, sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Terry. Maragsakan nak. Namin, kinayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Terry. Si kakit dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri ka taglaan. Kat ti pagdanagak. Ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na ti may papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minjay babaunan ninyo. Sa nakmat anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpot ni Terry ababaon ninyo? Ay, mama.
Adda nga rod nadlaw ko kan kuan anak ko. Kaslad da sa bali nga ugali na. Ha? Masigurado. Naturtura ito day jay ngam di kapsat mo. Madanaga na. Ang mga ano anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan. Adayo tirik nak iti babaunan. Kaslad datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw. Tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kaslad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie, mama. Ibagayo tapaliiwan na pay anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali na. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pang-aasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Napaliw kong ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpat. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardara sudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso diyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay ikasta aya. Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito. Isyakon, Barok. Asidaglaang mat-ti store dito. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan ti agnaag dito'y balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan dito balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit ya di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo anasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan dito balayo, Eddie. Ha? Papananta kayo na pumanaw ta dito eh. Di mo kunaan nga agawit tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta. Mabalin matkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kayat ni Terry ti pumanaw, isolaan. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramidan. Tapakaragsakak na ito eh. Talaga natangkan ti ulom. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti agin sisingpat lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaing ngagpamarang.
Awan marami dakong talagang awan pa nagtalit yung kiniteri, mama. Basta siya, napanagnagakti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti kaya't yung mapasama. Joklaim pagaraw. Agayan ayat kayo magayam kinitiri. Apaw. Sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Ay-ayat at tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, lolo. Ay saus. Anwam tibak nang nusuberbiyada mag. Ugali, tikang rulaan na kita, apaw. Sana tilang wano kasasaad itibiyag. Nasingpet ni Terry. Kidawag ang makipagnaid kami pala dito balayo. Ay sige lang, awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito'y. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo, tapos nakadwa dito balaya po. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing puti nobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakay ah. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan riluna. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita apanangkitam kanya kontere. Ay kwa. Kaya't yuta masahyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Amangan no akong ganiid. Amangan no agimong. Saan, lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay sus. Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu ah. Ay na, nagbayatan. Baka ginawat ti bukot ko Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, maiturog ko no sabot ka, no kastoy lang. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu akwintas, de, tere. Awan mo tantay kwintas ko. Naragrag ko. Nangikan nyo aya, lolo. Diyan mo ikatanday dyan. Nakasuot latta kanya. Ngam awan matay. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sanak pa'y mga gabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, wal man, tanay. Napatagkan na dahi di akwintas. Manaw, tigas di akwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasang kau. Wan, nakaluto ak meten. Isa dalusak dagita kukuyo, tani. Nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasang kau. Taituro ko man dito tumba-tumba, tugaw ko. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta,
kat ko ti daddu maasingsing na adi na napuutan. Kan uray tirilo na, inalakon. Di nak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, Lolo. Ay na, ang yaman na ka raw na palasang ka. Di agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bikat, sa pagtagbiyahe. Noon na eran ako mga on trabaho, tadwata nga gawid. Madami kami ng sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay Anda na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalak Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ka. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak, apay nga saban ni pudim tang daide, kan tinubya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko, napukaw ti daduma. Anya, kunak tumat ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngamdiyo kayat. Kaya't kung san anak ko. Narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngamdi tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan ay ha? Nagwapo ka mo't una yan. Bim mo daw kan bim makad di pa magim anagyan ijay syudad Saan mo't unay? Kumusta? Balasan ka pa Siyak, baruak pa Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Wala. Jak malipatan day chay, Kenneth. Mabali na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta, ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay-ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nang asawa kan, ngam saan pa'y magkayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya? Kat kumustan? Anya ti sakit na? Saan da pa'y mo't nga amo? Madama pa'y latipan na ka-examen na. Ngamkit di naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabailakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid Awan paggatang ko iti agas ti inap. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok ta yan titulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang di kinayat ko kankwana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak matin nga agawin di jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no jakag trabaho, Kenneth. Siyak nga ron tagtrabaho.
Mabitla nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano ka nga gawid? Ay, kwa. Sorry ha. Diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tinobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y daytoy anak ko. Naala daytoy ti CCTV ni Lolom ije balay na. Ha? Anya dayta, mama? Buyaom ti aramid jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam anak ko. Kunak tumeng ngamin asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo ko no apay at di mong gaya tagsupli dito eh. Kaputadan ng isukatang kanyak. Ha? Nga sana na ito ti makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta idarumda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagpasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impangag ti pamagbagayo kanya kidi. Hala, okay lang anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay karum ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag di tao. Ay rin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natay. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Da kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako kanatay. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! Apay mo't ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Uno anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananay rin. Saan kumabot akas ti panagsasaum anak kao? Tauray sa anabak ng ti inam. Lasing pa ka nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit din, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mo ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi.
agdanatan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyanak ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang di ti lugar yung. Wen nga rod, nagmisitak pa yun, kapo iti pudot, takasano, uray na pudpudot, magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak nga rod kan Irene. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak, taagawid ta iti lugar mi. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark, nabartag ka manan. Kan anak ko pa'y laang, ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka man. Ay ko! Ikati malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, si kababay. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Si kataglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Aguli magkaman! Si ka, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Jack kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na si Katina sawat anak ko. Si kakaditi imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain. Wen, siyak ni Irene. Mia magtinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan kadagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na laang taado ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan di sao. Wen mo't ket di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security guard. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? Anad dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awanda kas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbang. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti pusok. Iso maawatan na kumabin. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga agdat-dato na ken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak. Akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnakakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di na kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiyag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatid ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidtop to'y cellphone ko. Alan,
di mo't ag-onen. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay. ape akas laborido ka. Ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan kung to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kung tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalip ka mat. Itaman pang imawag ka. Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayit ko ken ka. Isong agbritan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretok ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingput da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon o kaskasano. Isalbar mo man kay di iti kinabaak. Adday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay na itibiyag. Diyak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay nati agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nako. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris itirik na. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan titawan. Agawid ta na di probinsya ta masikukan. Yamamo ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti ina. Na, apay anagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino ngamin to'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, li Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak namat, tikadwami nga ubing. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo nasikugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay day ta anak ka. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae.
Alala, agdin na kayo tamasikog ka nga ruday. Ngam, di kay pay kasar. Agtrabaho ka pay, kanay, awang pay urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ijay lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang tikas jay. Gano'n niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain kas kay labak ladamat maturaw. Umtak tong ti Sara tinwang agamat maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasayaan ang mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti arami yaw. Wala. Ang ida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya ko ti makaambo kan ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arakaw. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae ti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inunam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di ta kabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Oo na nanang. Yung arot baybay ang ti asawa ka, kat na dakulan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakan niya. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano pagsasawan nyo man ni ti agkakasakit sarita. Wan! Ay, dad, nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasawn. Apay, baktita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugoong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya may ti kasta. Kunak no, imposible adi mo amaw. Eh, sana talaga nanang. Ho? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, Ray. Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadakit isweldok nanang. Ay, awadain! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan kan kuana, right? Maulawakan ako. Nanang? Kupit ti barunong ko. Nanang? Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalinaag pa lang iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito palay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun, nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, na saan anakaro ti panakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, ti magmangtad iti sakit kanya. Ha?
Pangasim, jakon kayat makita day jay nga ay reno agawin ang ijabalay. Ija kayat na jay abab, iaparagan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong palom ti kayat kaw. No di mo kayat amataya ka nagaw sa papanawa mo day jay ababae. Rick, ada ka ti parikot? Apaya, kasta tilang nga managawin. Lading ita kaya rin. Tsak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Kung palag ti kayat na, isa pumanaw kan ni ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, taikan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta, siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kayat, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang tsak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ha? Irene, anak ka. Ay na, agyaman na nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasumar kayo. Apay nga ita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya, main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Baka wanandag ko, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la. Anya nga raw. Hawa atam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat ka nagtrabaho, tapno at pang taraon mo, kanang itianak mo. Ket di ka matanagan anak ka, aging kat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang itiapo ka. Agyaman tatay. Biyag ti tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kayong ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Jack kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Jack nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti adu. Tamangala ta iti yaya da. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka.
Adi kay to aglangan amangan iti anak ta. Jak ipalumos na ita. Aggagutak iti husto. Trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang to dahi ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kadata. Kaanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mama si dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasig abulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, tanakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mat akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. At dayaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Ladingita, hindi ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapad iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyek agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi ka umamot iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanon nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasi mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kit di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan lay na my friend.
Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Shaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka iti tip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapul dahi ti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik nana. Saan ka di, honey? Uy, honey. Gusto ka iti dayta. Ala. Mang Rabita yon. Kabayatan ti panagiin ni storyata yung, honey. Lena? Saan ang maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya, apay amom ay ati pagsapulam kumkuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko ayan, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Diyak maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sami. ay yan, manipong mo nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samot nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kumana. Kailiw na kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta.
Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim, di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan da ka iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na no talaga di na kan kayat, anak ko. Kisa na balik, dati anak mo, aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayaten ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga min tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmat maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa. Uray ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar nyo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmatla iti nobyom. Anya? Hay, kasanon ti asawam iti probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Lena. Ngam na mabalin. Diyak kaya, maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong da ita? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan ka padasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kwa na. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikare, kadi kan to agri iti sidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itid ko kami nakasapulan. Ken agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdan nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema da ita. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Nakaano lang, hindi maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan yung iskwilan. Uwan nga ron nanang. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gaita, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sana balay, taan anak mo.
Nanang, kayat ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karba nga mga reklamo. Taimon una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn. Sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Why? Kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan a babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko. Agsakit man ang di baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti Danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadi pa iti sigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinobyo ki Jay. Apay, ano sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di matay na? Naatake ti puso. Madamay tantipan na kalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamu taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo akwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, umanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni dya probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan nagititrak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Una nang, kahit naranaak man ang tinangina presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Una nang, kahit patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaawat ko. Why, wena nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti ako ka. Una nang, kinwun gayam. Nasaon ni Tata Kandro nga ilako na ti ababangak atalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una nak ka, tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! Ato yun ti pinaalam madanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan, ni Girlie. Girlie anak, agmano ka kaninanang mo? Anak ko, ay nakumusta kan?
Ay nga, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman ako. Kumusta kan? Apay ngay takalang nga agpakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo diti probinsya. Naasiwan ti Jocelyn, ha? Iso tinagkapan namin dagiti aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na ko ma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pay kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pay kanyak. Ben, No pamakawan, may pay ko kan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag, di tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Itakadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan kalira. Jakayam kabailan na ibati ni Viola. Isong agsubli ako na iti denana. Gapo ka di tadda kabailan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamom at ni Viola. Ang mga nuan niya teramidan na nagtali na udak kada kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan amapukaw ka kanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitag. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatam tumatlang, ti kaya't asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Gusto daytan apa nagsangsangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adi na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amta tayo. Anak ko,
Jak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayonan ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Gamsaan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay ang naramid na tikas jay kadata. Santa ka di ang napatagkan ko, ana. Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasama. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Jak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso akagurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Carolan. Nabayagmat a panawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola, Kinunakmatan ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak, ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. ulit agtagkid daw ti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tandi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mo akwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak metlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan met ikarkarit mo kinabak nang mo. Viola, Pudno mat saan ka di? Iso adi mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Jak kayatan ti riribok Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti naramid mo. Mama, numarigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't nga agsadeng aklatan. Diyak ngamin kaya't makitang agbanog kayo, Mama. Kabaila ka na ko. Di naklatan ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape asumagmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amam lataday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maarami da kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapan iti day ti abanag. Ala, maturog ka kitin anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan? Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumpang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Tas di lata Ang tindinulong kami lata para iti panagadal ko.
Tapinanawan na kami matan ti amak. Nukas na, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahi alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasin ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ay yamanak na naranaan kamatlangan ngagmaymaysa. Umay ka diti unang tilugan, ta dito'y tangag sarita. At na napatay ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayo nga gayam ka ni Diana. Agtalagakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para ti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asika ti mangtultulong kan ko na. Kasanon numaamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Ape anak ka panimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano? Ag finals manan. Ngam kurang pa'y tayo na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot ngawan pangalaak iti pagbayad ko. Kan may sa, pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. Adda part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, kasaan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayam ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribukan ako namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kas di latangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi ka nak ko. Naarbisan nak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak mo't laang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, Kat mapan ka agiskwelan Tamangan numaladaw ka.
Jak kaya tapanawan kayong agmay-may sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yin na naklabasit. Taamangan nuban ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na. Kuyugan kan ama pan ija ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak ngay ti kwarta. Sapa imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidis kitaran ti kwarta. Agyaman akmanan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y anayo akit ti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran ija ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy. Nagadun ngay, sir. Wen, tamangala kamutan iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh, Apay akaduam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangtad na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Jakmat mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikanak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niintad na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na. Jak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo. Di mo pagariyan tigura iti kaunggam. Naggap-gapwam manan. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itad ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di nak linoko di saan kumaana po ka ti panagtalagkukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kadjakon ammo dagitar aramida mitiliklik-likudak. Pakawanan na ko, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akas taunay pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin matkat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo ngayon suot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta diti balay da papam. Kinunakmet kan ka nga isublik ti kwarta ngayon inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam ken kuana. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Aniya. Ha!
Nagpuskol mo't tanti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha? Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may iti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Alah, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti Kastiyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kanka. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana po no dayta. Husto ti imbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkal abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kini Ma'am Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kini Ma'am Viola tinapasawak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang rona kat adda ka nga anak ni. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamon na dayta. Iso ang nagsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara ka data ni papam. Tadakit nga rodim mo na ang pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalaagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamot tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastaunay. Iso asya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasi ak nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak ama o mangagkid-kid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam. Ma'am Viola. Ala, tumakdar ka di Lira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkurang kiti asawak. Tadyaket nga rod may paayani ti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin, jak kayat nga da kaapak. Nga da kagurak wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta adaag mo tinakadkadwa ni mama. Iso nga agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola. Diyak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapo iti kinambak nang mo? No diket gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakita sa rita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagi chay. Kat si kamat Diana iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kayat masarungkaran ti amam. Kan no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti amam amang tulong kan ka. Agyaman ako, Nay. Ma'am.
Biyag ti tao. Apay nga da kayo, nanang. Nenda, mailiwak kada kayo. Nangro na dagiti apukok. Di kay mat ngamin pumasyar ije balayon tere. Makumikom kami nga gastawa, nanang. Wen maawatak mat kit di dayta. Iso asya kunti umay mangsarungkar kada kayo. Nini, katagapot kayo ano, buyat kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apu ko yo. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yo dagiti apu ko yo ngay no kasta nga agoy uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. sige. Agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pay, nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo. Kat napigsamat ti kita yo iti panaglakla ko yo iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yo aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas, ta nagsakitak. Oh, adto iti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yo, nanang. Awan maited ko. Tane, kas makita yo mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta, Di ka madanagan. Umay kayo la sarungkaran ka dagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yun, nanang. Inalan ni abalayan nyo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang, iti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maited ko kada kayo. Ang dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramidak. Manaw ti ka sa pulam, kaka. uray sa nga ribo ko malaang kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matintipinsun ko. Ay, masyanak kan kaka. Di adal na kita anak mo. Kaya nadama balinday ti biyag. Ang, ay, kasla di nakapagan anaw. Ay kwa, busy da lang amin kaka. Uray ka sa no ti kabisi da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makitkitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na, di da ka pa'y malagip asarong karan. Mabit laang taalak ti bulbulodam. Hadto yan tigat-gatangam, balasang ko. Guys, ada lakok manan nga ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga raw gumatangak tane. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman nga glako kayo, Nana Tess. Wag, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo nga ron, Nana. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan nyo? Ikanak iti lima asupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkitak. Apay, Nana. Ay, umayaw. Itugaw yung pala dito. Ay, naagyaman ak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, Nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tama nga no kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ala, siyak pala ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay na, nagadun ti taktak mo ga po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, Nana. Agmay-may sa kayong mo't ngamin dito balayo. Kuanan tagiti anak yo. Wan nga ron. Ala, mangan ka pa dito balay sa akan to agawid, Jubet. Mabitla ang tagluto Saanin? Agina na kay latanan na. Tasyak ti agluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan. Ay saanan siya kun.
Ay na, basta gidda kay lang nana. Nakapsot kay lang arunin. Nabannog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno at pagbiag ko, Barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yaw nanates. Di da kayo kadin matulungan? Jakun mang namnama kadakwada, Barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano idi na minsan ngal daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan. Naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwar tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kay man aglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglaklako. Inton kuan ibaga dagiti tao abay-bay anda kayo nga inami. Ibabain da kami met nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ija balayo. Agtugaw ken agid dalaang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Nawatan niyo. Ay, maburyong nga road kan masikuranak awan aramidan na. Iso nga aglako aka. Naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay nga imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wan me na. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibainan da kami mga anak yo ha. No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagaan nyo. Sana tila pagututangan nyo. Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo. Tani, ado nga ron ti paggasgastusan nyo anak ko. Ay na, sigurado pag chichismisan da tayo manan dagiti nagatal ti dila na. Sigurado nga ipagbagada, baybay anda kayo ngay nami. Mina. Ay, may stress ak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Syakton timang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano tinutang ni nanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang ka. Apay? Bayad akong takababain mo. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kunang amin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang ko? Masyanak ngamin ije inayaw iso apin na utangak. Ay, sana ka si Jay nami, tata. Di adal na kita anak nagbalin ka kaasin. Anto iti 1,000. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga asabali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siyar. Apay nga yabirbir nga sa nakmutlatan, Jube. Ay, ala, sumrag ka Ay, nagyaman nak, Tess. Apay yabirbir nga sa ko, nak. Apay nga'y. Ay, pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuyukuyog ta. Na-develop tirik nakkan kan. Ano ya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagi kataubam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sabali. Sikalaang. Mangibabain ti inatama ng Mina. Ni, apay ni nanang. Wen ata naki-boyfriend mo tan. Kanayo nan ijibalay na day a Jovit. Jovit? Wen, naki-boyfriend day pa mo't a Jovit. Ay na, mangibabain na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot yun day ta. Ay na, nung kayat mo, mapan ka ijibalay ni nanang. Takanayon ijay day a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day a Jovit nanang?
Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas ayan no makinobyo ak. Kinapuno na. Plano min agkasar kini Juliet. Uray simple la akasar. Tapno makapagdun na kamin. Ay na, di kay lagbayin iti kastang araramidan nyo. Anyalat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo ak mina. Kan barumat ni Jovet. Di mi kaya makiasawa kayo manan, nanang. Ha, bakbakutan kayon. Nga makiasawa kayo pa'y laang. Di kay lagbayin. Sinaan nyo na jay. Ala, Uston, di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Tauray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Kilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman ak. Maladingitan aklaan. Taap akas jay dagiti anak ko. Di da kayat nga agragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak met ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balayda. Kanayon da makumikom. Akas lapay kit din abogan da kunod at duma. Kasapulak idang anak ko ngam di da maipaiday ta kanyak. Itatan agsapulak iti agbalin akatakunay-nay ko. Paritandak. Ala, di ka unagladingit. Tamangan no makapadakas kan katikasta. Adda ak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung kagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka pay, wine. Amangan no mabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsingpat na ito ang lalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na taintad mo ni Jovit kanyak. Oray kaskasano. Addan mangipatpatag kanyak. Oray saan da kon apagan ano dagiti anak ko. Addamat lalaki anangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit dayta. Nanang! Ah, ne, Tere, anak. Apay akaduha yung mananday ta lalaki. Iso ti katulungak ngaglaklako iti barbecue. Sika, Jovet, ha? Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat na para kankwana. Sumapol ka langit iti sa bali alukom. Saan ati inami? Terry, anya ka di. Di ka agi skandalo dito, ita nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray bang nagdamin ngay bagak. Tagpay sumat, adimi kayat daytoy alalaki para kada kayo. No plano yu ti makiasawa. Diyan lakay ti pilyan yu. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day ito na Jovit ti mang tawid iti daga ni Nanang. Hindi sa pagbingayan ta, awanan ah. Wen nga ruda, naalata matkit din ti tawid ta daga. Na madapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, katpagudwan tanto day jay. Wen ah, naman siguro day dya Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Iso ngay naram na. Ay lakit di ah. Ay no ah, makapasuro na kitkitaan ti lang adadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina, adda na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Ah, anya na ita Nanang. Anya ti bagayo Nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Ay, diyak umanugot. Uray siya. Diyak kayat nga kasar kayo iti dayja lalaki. Gungundawayan na kayo lang dayja tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovit. Katawan mo't mading aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, Nanang, ah. Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ton ti karbangan na itinakanagan kada kayo dagayo. Ah, husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan min tong agkabsat dayjay, inton awan kayon. Saan? Tasabalin ton timang tawid iti dayjay. Ay, anyan.
Jak lain pagarup nga almanan nyo pay laang ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sa bali. Da kami ti rumbang amang tawid iti dayjay, nanang. Ala, itad mo kada ko daday dya daga. Tapno awanan ti pagsaksakit tinakam da. Anya, awan pag naadanta no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawid tayo di balay. Tayo dyan ti pag naadan ta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Ha? Asikasuan ta pay nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rad. Sikat ti makamo, Tess. Rombang laad na ti papananday ti adaga. Kastamot ti balay ni Nanang, Terry. Una manang. Oray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di urag kasardan no kasta ti kayat na. Uray tayong tadan ni Nanang ti dagana kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Uray nakasimsimple la akalay sa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon itinangisit. Sana balin. Tinapatay. Naragsak tangang padpada. Wan matkit day. Iso na laeng, tasaan na din maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kaya't aparakan ka, Tess. Iso baybayan mo. Sana nga isuda ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaammo kadagiti anak ko. Kat ulit at agyaman manan kan ka, Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung dagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay-ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat kan ka. Tada ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kahit nakaragragsakak. Tadimtang ka itibiyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jobet. O sige, tairwar kon. Tani, paumay ka nun, ti kinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno mai-deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan dya ilaklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alugan. Ay, kat siya man. Total, sigud mat nga amok ti agmaneho. Pautangan na ko mamanan, Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay. Nagadun ti utang mo kanyak manang mina. Kasanungay ang makabayad ka. Ure alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta ko talaga ti ibagak manang. Kat nasayata tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Ure agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamat pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka iti nag-invest iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan nak. Di mo matkayat. O kita anak man. Inlakok amin adagak. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mawawat ko iti binulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka din agsubli iti trabaho, maading. Sana, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jubit. Wala nga ron. Nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaid. Wala. Anaan mo may tidak kalabalay. Tinapatag. Adapagyanan ta. Ay, naimbaglakit din. Tainig kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay.
Manang Mina, inla ko kung tidagam kat ini-invest ko matan. Ay na, sigurado at dakkel tumanan ti tubo day jay. Juan, Terry, Pasensya kan. Ngam dakkalo na yung ti utang mo kanya. Napanamin iti agas mo. Ngam di ka matlagim imbagan. matayak ko ni iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan, andan sa bali a pamilya na. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Una, nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Nabayagan nanang. Naibos ti sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag. Anyan ti kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may nga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Diyaklaim pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanan ko mano itaak lang nga umay dito anak. Siyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasyak kada kayo. Pautangan dak ko ma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Aniya. Tulungan dak ko mananang. Nala, amom tun numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adon dagiti manangal lilaw ita a panawen. Nanang, kat pagawanan dak ko ma. Mababain ako na yan kada kayo. Kat makunkonsensyaak. Kapoy ti trato kini kada kayo nga inak. Sana ka nagbalin anasayat nga anak kada kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo itiday di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo.